Ki khubor ka Batese TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. MDC juga Sokra District Council Constituency ubat Tito Starwell Khan. Ula bam smai da kaktian kasi haka jingpen bam smai yaki MDC betamai. Jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kabalalong haka arpenyo turik urempang arja pesan. Baru arpu prangut ki MDC kila bam smai lut haka kaktian pareng. Henry laj no tang ubat Tito Starwell Khan. Ya baru ki MDC lapen bam smai da ka Deputy Commissioner juga East Khasi Hills District ka Kong Rosita M. Kurbak. Habakren syakilat pertai kubur hadian balakut ka jingpen bam smai ki MDC. Ubat Tito Sulaong bahaduk mentah ke UDP kampat ekran ia bannya trelang bat kanu ke parti hapo ke District Council. Na ubat Tito Starwell Khan belasyaji pengikut pura juga kasil atau nomor District Council na smai kuat break bangan treho bat bangan buat berhenti ya kan itu sensar juga dia katungkaan belabu bat bangan treho na kutaka kam ya ka belaban siya. Dur kinbun, kijimut dur kinbun kitong ba kata kala panja kumta teng kaya ka bangimut dur kamlong mereka reality ni hapan akser kaya ka baja ni hapan akser mereka ka politics injudan full stop udan tangkoma nimla bantip kaya ka banja la syai kaya ka banja la sisi dan rey ya ka bamantangi accept kumbakalong ini trailang nagabantagan ng hadinya ito ka council at ito may pa kay UDP ka doon by intact laka jong namar ba nagalyang jong ki NPP bat kiwi ki MDC menil kila ya kendo kila ya form laka jong ka group dan rey yamantahi ki padon ka doon ka jing ya keren dan rey let's say yo ka doon ka jing ya keren hadian habut ya kata ng patangong dan rey yamantahi kamut kung ki UDP sidang doon intact haduk mentang impat ya keren ban kalian kadongar empat kuai ban ya keren kata namar kong mga ong meneh ka kam CM no padep kam Sherman no padep si endap shot ini si keren ka LO ka de last part ha ka ba Sherman ina kalian kadongai personally kadang ka bill ka ba ngila dan ka select committee ka bengi ong ka inheritance property bill kani ka bill ka ka select committee kana kermen ba kani ka new house ka ba long Sherman buat rumah yang saya review ya ketika select committee ya kepada kumno bagi dia dan yang itu bila nama kedai kepada ladon apa kau kedai kepada kalau ada ke property tu kau kami ke property tu isi di ada ke property di babun ni tikam di penghapan pendap kumno penyiap itu ya ketika isi aku bagi dia semata di station di pengilok di Jawa dengan siapa yang ada bar ke Belong kepada station ke Bansalong aku bagi saya tai di keren mahal bagi isu di penghapan sim hari ini session